Tsekeleke sharing his experience behind bars. A very warm welcome to Ulwazi Nezindaba. So guys, siyakhumbula ukuthi Motsekeleke bekaboshiwe, and then fast forward tfolakala ukuthi ma-charges against him have been dropped and then he's a free man. So then we end life la khona asiniketa a picture of what he went through laphayana ejele. And hi guys, the picture is really not nice ngoba uyasichazela ukuthi kudla kwasejele akunasawuda, akuna-tasty. Yena futhi considering his weight, he was not even able ukuthi alala lapha kule mibhedo yabo nje, uthi he was going through the most laphayana. Uyasho ukuthi uphindze futhi wagula, uphindze futhi ubonga nalamaphoyisa lamnakekele the time when he was sick. Yo guys, utekele ukuthi uzunemngani wemlungu le nje lamshile khona le labuya khona eStockton. So nje uyasho ukuthi it's really not a good place to be. Kodwa one of the many things that he said, one thing la ibalele ngathi ibaluleke kakhulu is the fact ukuthi ufunzile ukuthi cha umuntu wesifazane akashaya. And for me, I think it goes both ways nje ukuthi umuntu vele awumshayi guys, because ushaya umuntu ulicala vele udoboshwa, be it you are a woman, you are a man, angeke umuntu uzombeka isandla. If nine misunderstanding, be able to ukuthi nilungise ngoba bathi guys ukona mlomo phindze futhi kulungise mlomo. So vele kushaya muntu and nokuba nje nelidlame akubhadali, you'll end up ngokuthi ube sejele njengaTsekeleke until loyo muntu loyo decides ukuthi cha, they are dropping the charges against you. So uyasho ukuthi he has learned his lesson. Never shall it be ever again ukuthi yena abeke umuntu wesifazane isandla. Ka labone ngere ba tshwara ka labone ka nna labone ka nna Freitag ka nna Saturday ka nna Saturday Sontaga ka nna Monday Tuesday ke a tswa guys no lo monate ko torongo mara nna mara ke shapo ka yona na bana ba ditse ko sepetlele go se ka re nna ke se kono nna le batho ke swere ke sefukiri ko pele le ke seng go sepetlele ke a lwala ke swere ke sefukiri so na ba ke se go sepetlele kwa la ba tlhokometse ke na le batho ba ka go sepetlele kwa Tshomitsaka ole ke moshileng go sepetlele ke no go marapelela shema fole wait o swere ke sefukiri o swere ke ntwela a shi buletse mantwela man ke re ke buletse man ke re ke buletse nyana bona man thuseng ka phela guys nthuseng guys buletse nyana bona nna be ana sorry ke botse bola man sentse ke marapelele guys boletse ba ya fole so no le monate ba ntshwere monate re tshile bo ka dinawa Saturday ra ja bo ka dinawa na Freitag ke tshile so re tshile bo ka dinawa Sontaga ka ja bo ka marapo a ena nama fokol so ke ngile ke le polisa re monna re gona ntlhakisa le polisa ko a re monna re Tsekeleke o tshwere polisa ditlhako o tshwere so ka polisa ditlhako tla ira ke khuname a re polisa monna a re polisa monna bekete polisa monna wa bekete ambitsa ba le polisa le ra itsore ere ke ska ras so guys no le monate mara aka enjoy pila tronkela aka enjoy andro aka enjoy le boima aka ise ke enjoy le boima ke stepile ke gore ke stepile gore dijo sa teng a di monate a di na test a di na letswai la bona guys a re na letswai so guys nna ke na le tshwenya kwa le khoa la bona bile o nkerile batho mme ka le khoa ke moshilo nako ke na re fang dijo lo ya tshwenya ka le khoa my man thank you very much le khola tshomi wa mina ke re mabitsang shina skwa sampalela ke se ke se bitse bya Fristes I am better guys Fristes Berg Dalveger Fek Khurban thank you bye ka le ba le kholaka ka le ba maphodisa
ka leba batho ba mphana ba mpha maroto ke ba leba modimo ne le bona na ba ntlhokometse ke ba leboga modimo ne le bona guys ba nrutile botlhale a ke sa betha mosadi o ka mmetha tronkong guys ba nrutile botlhale nna ke sa betha mosadi guys or wa nrua wa irang or wa nkomanya wa irang a ke se sa tla ko mosading guys le lena guys ka le kgopela le ska betha basadi ba lena a le ka betha basadi ba lena mosadi wa le tshwarisa la tronkong guys la tronkong ya la tronkong guys ke re betse bima mo mpetong ola mpetolo wa kokona yo wa kokona ke denne ke re betse mo fatshe mola ke denne ke go robala mo fatshe ka re mo fatshe ke se khone ke tlo kokonela so ke denne ka robala mo elwa mpetolo wa kokonela guys ke batse le ko phito e ka phentoga yo noka ke botlhoko a ke re ka phentoga ka mo ke yo noka ke botlhoko a ke re ka phentoga pape noka guys noka nehana guys nehana ka tronko a e shapo guys tronko a e monate so nako la ke tsamaya ba ke se khotho a fitla ko khotho kwa ka labone before ke fitla ko ka labone before ba tlo ntshwara ka khotho a fitla ko khotho ba re mixo tholo so ba re mixo tholo you know look ngwana ka Allah ngwana ko hai Allah ngwana ko hai le nna ke a ke re ke a thewa mola mo di-steps mola nna ke lla botlhok a ba latlhela ko diseleng ba fetsa latlhela diseleng guys sele di a nkga disele di a nkga di nkga phu nna ke kgotlhelela ko seleng o nkga phu guys koloma ka nisele ka le kgopela dikolomakeng guys koloma ka nisele ka le kgopela guys koloma ka nisele so after mo ka sane ba teng na le Tuesday ka sane ba teng ai Monday ba tla go nna ba ko thank you ba tla go rena ba re kokotela ka ntela bona are hey tswang le robeletseng a go tronko ngwana na ba re phisa bima guys la ba re phisa bina ke sa khone le robala ba re tsosa fulo molo ba re tsosa ba re busa ba le tlhapile re tlhapile vele tronko guys e bima guys tronko ke bone next